فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادرای محترم، حضار گرامی، از همه اولتر فراغت برادرا را اول به برادرا، باز به اداره، مسئولین، محترم رئیس، بلکه به امارت اصلاح تلاوت کردم. من اراده دارم در روشنایی امی آیات